twayeta abakulembeze twahandikira onale bagule twahandikira Prime Minister Lukiya Isanga Nakadama batukola obulungi obwerere twabeta baida nga 10 ogwokubiri yabaida olunaku olwo twaye tuli nze ne mukwano gw'abembi abembi abasinga abebusoka bona baida baba bano abantu baba bano nga tuliga ife wakagende baida okuva naawo twali bamemba awo twali lukaga mulala lukaga mulala olunaku olwo twali gyesalinga abamemba nga 3 twatawo na promotion twaba lwenda twatawo promotion nga ya mutwalo twengeza abamemba olunaku olwo 3 tugira okwiramu butwiramu duzi bano duzi no eyali yakawa butwiramu era twaenda abe mugeni mukulu Third Prime Minister Lukiya Isanga Nakadama yakati be kolo nali mugeni mukulu haya ate bimwasaba tibyakola ki kyova mu mwendo tuwatuka n'okumuvaala otyo ati bimwasaba kuwo tibyakola ki tibyatuuka nze nakande tansingako ndabetera Prime Minister Nabbanja Robina Nabbanja Musafi muna twaganga tubyakusakirira yakati mukole bwanteekateeka ebisigere mu byendekere batukola obulungi obwerere ne ttiimu ye batulobingira omukyalo oyo yaita ekyali erugole ku isomero kyali kyamaani abantu banumirwa abembi abebusoga bona abasasula abasinga baida babaawo banamba bansasula mu basamusa omukolo gwaba gw'amaani okufana agaba ku kasente yatuwa obukaire 20 Robina yaba ni mama Lukiya Isanga Nakadama yatuwa obukaire 10 yakola yana agule bajire onalebo yana yatuwayo emiliyoni 3 yakola twaba nga tufuna emiliyoni 3 naditya kwolo era saa nekiri mu office abantu okuva naawo timuize inuma okuva wetwatandika okutegera nti twire kubakulembeze titwiza inuma sana tuli bamemba awo wonka ku lugolo twalandika abamemba nga 5 era twava n'obukaire 5 okwegira kudi zibatu twafuna obukaire 5 era we nawe nakubera n'abantu nti banaabere mumbona nga ndi mu people power navaayo wasooka kuba mu people power ngosobola okuba nekyondogerako ndikubamu abaavuga emotoka okujja mu luwuka eyo eyange emotoka yange 20 yali mufungwa balabala omukulu we yabeera eyo yaleeta obuzibu eruwuka eyo eruwuka gebatukuba